Hindi ya mucemanio wa arimi a macani kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo Munya oete mweke uyu kuhurira ndebe ngwataniro ya Azimio la Umoja na mutongoria wa ngwataniro ino Raila Amolo Odinga. Kuringana na Munya, ino noyo ngwataniro igakorwo ikirora muingi wa gicigo kia Mount Kenya na makiria arimi. Kwa Azimio kuna mpangilio, Jubilee iko ndani, ODM naye iko ndani. Sisi hatujaingia ODM, ni kushikana, tumeshikana. Wako na chama yao na sisi tuko na yetu ni Jubilee. Kwa hiyo serikali tutakuwa na usemi mkubwa kwa mambo ya wakulima, kwa mambo ya eneo hili la mlima vile tutaendelea. Kule kwingine hakuna mtu hata anaongea na mtu. Munya ni okireire munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akiuga akoretwo agithiururuka gicigo-ini kia Mount Kenya akihenia muingi wa gicigo giki maundu maria agakorwo akimekira indi miaka iria yothe akoretwo thirikari ni ndateithitie gicigo giki. Unajua maslahi ya mkulima itatekelezwa na zile reform tunaendelea nazo sitaendelea. Kuna wengine walikuwa nasema tungoje Uhuru aende na Munya aende ndio warudishe ile makateo ya chai, lakini sikuenda. Nikasema siendi Meru, nitasaidia wa Meru nikiwa pale niko. Ihinda-ini riu na watongoria kiama-ini kia UDA maugite ni marekwa kuri na mibango ya watho wa ithurano cia wamurani iria iraririirio muthi wa kana kiumia-ini giukite. Kagutekorora kiama beumira giuthura MCA nominations dura wimene pururenda nominations ni muigwe maundu ma seneta gite kia seneta andu aria mothe mararugamana mheshimiwa Murango ni maraugire mategupingana na Murango ni mamwitikiria UDA araingira ategubingo ni mundu niguo matongoretio ni mutongoria wa reingi bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango na uria urahurana giturwa kia useneta kuri na andu ciama-ini ingi aria mari na itanya ria ugathoga ithurano ici indi ni meharirie gwatabania ithurano ici na njira ya thayu. Ndingiuria andu mothe mararuirira ite cia UDA nomination tuige kindu gigwitwo thayu na no njurie nginya kiria gitagwo aria maturu borithi citu administration tuteithaniririe to make sure nomination iyo itina burugu tondu andu ma UDA ni andu mendete atongoria maritio hindi ya mihango ya uheani wa basari mwena wa Kiruguya kuria meraniire gutigira ati kigina kia basari ni kiongererwo kuma kuri ciringi milioni 100 nginyagia ciringi milioni 150 niguo kuguna arutwo aria maumite family-ini iria itehotete. Nikio niyo kama wa Murango turugire kaba twesame maundu maingi muno no tubiare basari nyingi na milioni ici turaraunti umwe na ira cirare mbesa nyingi milioni 125 ira twekerere budget-ini itu ya mwaka 2021-2022 financial year na ni turabe tukirie na mbesa nginye Rwanda na turuga seki kuma Monday Tuesday na ingi cirabe no Monday. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga gicago Wainaina wa Kiarie.